Ahe, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV ni bamanta libelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena vo subscribe ka channel Swaka Chauke TV na khensa ikomu ya so ka siku ra namuntlha na ta vulavula hi Shongi Katarhangani loyi a ti vitanaka Katarhangani ematshan'wini ya ku va a ti vitana Shongi X ya Rhangani tanihileswi va nga hambana swi tiveka ku misava hinkwayo ku se sikhanyisa hi vona lava se va nga sati wa Bot Prince Rhangani va postini namuntlha ka Facebook namuntlha va nga ti 5 hi n'hweti ya May hi lembe ra 2022 ya va posti va kombisa timhaka ta ku na album leyi nge le ku teni tanihileswi ni nga swi vula na mina ku vete va ta humesa album Shongi va kombisa timhaka ta ku na album leyi nge le ku teni ta huma mundzuku nga ti 6 ta May hi 2022 hi ndlela yo fana na yaleyo loko Nqambi yi bini album yi ri kahle yi ta va yi bini loko Nqambi yi chaye yi hasahasa yi ta va yi chaye yi hasahasa loko yi nga bangi a yi bangi hi fana hi amukela swo fana na sweswo hi ndlela yo fana na yaleyo ya so ku na tingoma ta kona i tingoma ta yi 12 mara ku na ti-remix timbirhi leri ngo tingoma leti nga qambiwa ku ta ku ri tingoma ta yi 10 track number 1 Joko ra vutomi Mawulovisa munhu wa munhu N'waxinavela Xisayizani Risinga featuring Mambawulelo Ngati ya vusiwana Ndzorila Vamaseve ta vuya ti humukaya na Xisayizani remix na Vamaseve remix hi ndlela yo fana leyi to tingoma leti ti nga kona aka album ya Shongi Katarhangani ko va ku loko ni langutisa leswi album leyi yi nga yimisa xiswona ku fana ngoma yo fana na vo Mawulovisa na ngoma yo munhu wa munhu na N'waxinavela na Xisayizani loko mo twa loko mi vona mavito lama ku ta swin'wana la mihleketweni ya n'wina ku ta yini ku ta ku Shongi album leyi yi taleliwe hi swirilo na swicele swirilo leswi swo tiputaputa no la ta bifa no chinga so hi leswi album leyiwani yi nga taleliwa hi swona loko mi langutisa ngoma yo fana track number 5 va ngo Xisayizani swi twala nga ku lata ku lwa munhu wa xinuna ku u na Xisayizani ni ta swi vekisa sweswo tanihi ku ni la ku tirhisa language ya kahle mavo swi twala nga ku ku na tingoma to tala leti nga bifa Prince Rhangani ku fana na munhu wa munhu obvious i sesi luya a nga tekela xona lexiwani Shongi a nga xi tekela nuna the way ni swi twisaka xiswona na Mawulovisa ku ri album leyi ta leswi swicele hi ku komisa album leyi ta leswi swicele ene xin'wanyana futhi lexi mi nga xi vulaka i ku Shongi Nqambi yin'wana na yin'wana loko ku ri ku yi la ku humesa album hi fana hi twa ku va ku ri na ngoma yo karhi leyi hi hleketaka hi that particular artist let's say hi la ku twa okay va ku Benny Mayengani wa humesa ku na ngoma yo karhi leyi nga ta n'wi hleketa hi yona ku okay u tshame a ba swa ni fanela hi lo ba emalambani mavo so ko fana Shongi okay Shongi u bi album hi ngoma leyi hi tivaka ya Shongi yi nga hit ku hava at least vanhu a va twela Shongi vusiwana hikuva va n'wi sapota kumbe hikuva va xava ti-CD ta yena kumbe album music wa yena hi ndlela yo fana na leyi hi mhaka yini hi mhaka Prince Rhangani the producer hi mhaka a tshama na Prince Rhangani kumbe ku a ri kata Prince Rhangani mavo se sweswiwani a ku na ku hi ta n'wi twela vusiwana vanhu a ku na ku ti-chances ta ku vanhu va n'wi twela vusiwana va ya xava CD ya yena kumbe va xava music wa yena ti ta va ti ri le hansi because u sukini aka munhu loyi a rhandziwa hikwalaho ka yena ma swi vona because ku na ngoma leya Benny Mayengani xi nga yi tlanga Benny Mayengani xi nga yi tlanga hi lembe leri ra 2015 loko xi ta ba album ya Kondo wa Tuva ku na ngomanyana yin'wana ya ku loko Yesu u nghene Yerusalema a khandziya xidokani loko a kha a famba xidokani vanhu va ba mavoko va ba na mikhwele va ba na swivuvutana xidokani lexiya a xi twa ingaku beliwa xona mavoko laya kasi a ku beliwi xo mavoko leswi nga tikomba ku a ku beliwi xo mavoko xi loko se Yesu a nga ha ri kona laha xi tlhela xi tlhelela laha Yerusalema i va xi teka va xipana va nga xi beli na mavoko why i ku vanhu lava a va bela Yesu Kreste mavoko va kha va nga beli xidokani same applies aka Shongi vanhu a va n'wi feva kumbe a va n'wi zama ku n'wi twela vusiwana va n'wi sapota hikwalaho ka ku va ku ri na Prince Rhangani a kusuhana yena ma yivona jarila boy
sorry boy yeah so hi swo leswi mina ni nga swi vulaka hi album leyi wona ya Xihungubungu hi le kuteni a hi album leyi nga ta va yi nga ri ku tsakiseni na nchumu a hi album ya nchumu hi ku ya hi mina ku ta ku ri album leyi u to yi twa ivi u tlhela u deleta hi swona leswi nga ta endla swo ka album leyi wona ya Xihungu le kuteni i ti-album leti ta ku loko u yi chayisa u tlhela u dineka no dineka so u yi chayisa ku u tshama kha u ba next i ti-album leti ta ku u tshama kha u ba next kha u ba next kha u ba next a ku na nchumu xi nga ta xi ri kona a ku na message wa nchumu nga ta wu ri kona a ku na nchumu xa interesting album ya Xihungu rhangana there is nothing special about this upcoming album ya Xihungu ma twisisa so a redzi a hi tweni komnduku mi nga ta ku veve sweswi ka mina mara ni ta kombe ku loko se leswi ni swi vulaka se mi kha mi swi twa kumbe mi kha mi swi experience ka album liya mi tlhela mi ya ka mi ta commenta mi vuya mi hlamusela mi confessa ku ri leswi a ni swi vula hi swona a ku na nchumu xi nga le ku teni ka album ya Xihungu ku hava nchumu ma twisisa so ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe n'wina mi subscribe ku na mi rhandza content ya swa ka Coko TV na cancer i ku